Good morning. Nancy Mene Kotoko. Family is here at Chakakra because of the know. And Masaso Aba Biu, Yasabetua, Jumedi so for Asante Kotoko in Kanko. Umse Yesi Achia, Nensu Emuye, Esene, Abebu, Enyinara. Umse League, ye present car, you beat me, Aji League in the sea now, but Enyama Entimi Ankuyi Amfama Idinto against Accra House of Folk and Nano Sesakodi in Chususo Esasu Karela Aya Enyama Entimi Ankuyi Amfama Asante Kotoko Duye Kotoko Echiteni Mr. Se Wakama Kumatu Yam se Emrepono Enyama Ebefa Ede Ama Asante Kotoko ever since coach Zito ifiri hoko no enema entimi entene yi emfama our dear club Asante Kotoko enso ehonom na mnumse emlepem no bibiara ebeyi ede amakrobia the Metema, the Fantastic Boys, the Osekromo Boys, the Africa Club of the Century. Mse enema ebekoyi ede amaye papa enso ehonomo diniane hanse midiane nana puku on say abantipti say abet amwa efree Libya by on loan fisi anka obetumi abebo but oba no so obo ne homodene kwampokum na tutua donzo enso wo hono but still ano intimi emeki any meaningful impact e wo league nim sa o mu se ba bia da na enye bad de but nanka nye ho na yehwehwe nanka yehwese nanka at least no ibetumi agi league no e de asi ye na so e wo hono but enema ankoyi amfama Asante Kotoko MTN FA Cup Kotoko is out aduana ebeyi yefrimu Kumasi ya through penalties and so honom edina Kotoko sena me kan say achia but emuye ni nyina mu no me se emrepam no bibiara ebeyi ede ama Kumasi Asante Kotoko and so honom tie honom a aya yem paibo mpaibo tumi ade nyina yi yes me se ebeyi kakra ebeyi de ma the Krobia the fantastic boys, the Osekron boys, the Africa Club of the Century. Timba kope, papa ba kope on the continent. Eti ngumse nkofo kasa bebre about Kotoko. Say niema nko yen nkofo kasa bebre e de fa ho but yen kan yakoma entu yeyem mse bibia ebeyi e de ama Asante Kotoko. Say this season nko yen mse next season no enema befa ade ama Asante Kotoko enso hono bidiane nanapoku makramo shalom peace bye bye